Ki kun ki hajar jong ka himalang rin hapo ka jenglam uba en boklang nonglang baru ba Christopher lengdo menta kasngi balang ka kharar tarik naitung arjar apaulai kilawan ban pasai pajba halor ka jingkano jong ka sangsam la himalang rin balayalam do ba PS lengdo bau pa im nang tesings imyong ulapan kala private lan ni ka khandeu hima ka jingkano bagi don artili ki bor sanchar hapo ka himalang rin bat kiwi de ki jingkano herai nakaliang ki kun ki hajar ka himalang rin kilapan sai bagi ni borok jingkano kilong ki babakla bagi bomdon nong rim ha e iru hakijinga kran bat kelap thai kubor silong pers club uba en boklang ulong bagi tei ki bala kadeuhaneng kimlong ki basisha hakaba kila kerparu iki bor bari kmi ikene kam bakim dei satya ban pliang reban kata sandon ya kijing ujor jong ki kato kanengut ki persya ya upa im nang tesings imyong nang sosnong nang kai malarin iwan sini kan bagi sama di rumah dan kan mambali namun tak apa minyak untuk syai kalau kecing ni dikerun kan orang kok hima sungi nama kadang kecing ni yang seng sama malarin bagi orang ba kadang kecing perkelang private lan nak ya kendo yang kai hima thì các công việc chúng ni thì nó sống trong cái mang lên và cái này cái trình tự sai hoặc là trong khi các cái này sama tolong kelang bắt không cho nó lên đây các công việc chúng ni và kok cái ma chúng ni dan tak ahli kita di dekat kedau atau nitip kat nego kalau lau lang tilang bahkan lau benden angli thì cái này thì dekat kedau ahli nah lu isnem kat kedai pun ila don kecing ya ini yang kecing long try lor kita kendo pada kehimalan rin ba kami teman jom siam nanti siam yom kalau dan kembali isnem dia kata kecing ya leh tuki yang ini kes ba haduk ini disiru macam malang penrai pakade ka kacang nun, nak ada kacang hima, nak ada kacang fi. Re hadir juga nak kalian kaki menteri untuk bagi nong song bun sin nilai jual song berkata luar jangan direkam. Ban nilai rai ba ini sukno ikni kan bukan rumah kok hima ini. Apa yang jong kini ki kalian mengenal kalian hima ba kalian ingin jong siam trong ini, patlarai yang ini, tak balas surai kami tadi atau kali, jadi gila daya dum, tadi payah, ban gila song dah kedarban aku lagi, aku tarik si tempat, ada sakawai, ban kalau menjual ban besok not yang ini dah bukan rumah, tentang aku kesal tarik Oktober jam ajar kedua nilai soy ya kasas sekolah paden kador bar paden bat nakaliam jong kayin jong museum bala mikmat ni dari menteri kilondo bat nakaliam kayin jong ni la mikmat atas model simyo berkat honesty simyo kibari ikut sir jong ka lihat filosofi simyo kadang sakawai paden kajing keno bami nakini kun sama seng sama nyamren kejundan sepang kejundan kita ke artili buat susah pakai manarin mereka pun kejuntik jongi ba hapo hima nakren di kamdan kejung susah artili buat susah rena duk bagi layar berpunya suki ini ka kejung ya kes apa yang jongi ini di area mama ni lah thung ya kini balarai dan form ya kini kan management board kenapa ini management board kan hitam ya kini ki ahli kilkat kendong menteri kami kini kenapa menolak ya kecil pada jongi nama katung kecil perkat lang jongi baru ini balada undang dekabut ni benar-benar mempunyai si kadang kecil tam suwe kadang kecil guna suwe kan mit yang kecil kini jongi kan ban yang kini kecil lekis tekan bu sibut ya kecing ini kikun dihajar nama bagi juyo ya kecing sup nah aduk por usaha aduk ini lemak aduk ban bisa yok pat ya kini kecing sup biar kamu muslim ajar kawai
Te kadai bagi percaya kalau kami bakapun kami semua tahu mata bang pasinsyara ke hima berkuai mo. Te kadai kami taman pet berkami tang ya kadai ka atli gil do la kadai ka jingmi ka jingyo jong kini ka hima badan hapok jong kini ka atli gil do Andre bang ong berkutuk ya ka hima hi berkuai la krem saya bakum kini ka deed agreement ka tinggi lahyo kandiga dit sedemen pren joki bahani la kan syai ba kajini ba kajingdan jingam jong kahima ba badai tak kin kin patlo tolong ba ken nai ka ratio 50-50 kahima ba ayeng joki andre akabaya dai ba kum ka kajini nati kajini na kum nati thawalin di fisheries nang ada di market iyo nang tadi pergi minor forest produce ini berkait hak kejengkai jong hima kemudian ko jong ka management board te hamne la kan saya tu ba ta ba first party betul dari ka hima mo that the first party shall have the exclusive right to derive all income profit from arising according from the said to land in respect of market toll collected from the governing fisheries minor forest produce kadang pun kajing yang kata saya kelas tu ba kali management board kami kebala secara hikmah berkuai dari supaya tamu yang ini ban penyusup dan joki kenapa ekonomi kan penuh kajing yang kali kadang pun kajing penuh ba kajing ai kataret kan management board ka ai kataret bahwa nomor bakanya kajing kami kajikaret joki di ba kadang kami kalau enam pila berkepentingan kami yang kini ngelaku management board ban besar ya kini nak kata kada kajingan kata ru nei ba ni ai mon subhai menu mereka dei kajingan panhi jong ki ba kalau kajingan kam jong ki isi kum ki nongrat kiyo ko mi skim nak sota nani kini kinu jing betul nak pasoka te ada ngim ai ya kini ka pata ko betul government kamlak pi ban priang ban kumno ngin ai skim ni pi ada tinggal kini ka dei kum sam lakang ni nuru ya nenu badan kita ijinkan kamu tapi dia dei berkam masuk ka yo semua ini kai management board kita naik ya gini ijinkan kamu bagi kuat pengkata kata dari kiri menurut ijinkan kamu ijinkan kabaya apa office te rei kadang lu sekajing mi bagi kenal pausiam nanti siam masyumi itu bisa penai ki perhun balang penai ngerap perhun balang mo kabaya dei bakane umsa marai itu musim marwai kat perspektif hi berkawai kilarai ini banai kajing ngerap baru ikun balang kemudian kok himalaren dekat kum kajing tim jongi bahko himalaren jongi kadan kumbalai pun pilih ikun balang bakel bacong te kat perspektif hi baru kilarai ba kinai kajing ngerap ma sang lak kai we ka balang di dalam hidup balang pun pilih turun balang pat kajimlut nak mentah ini lain pilih ke balang lakon kuma siklon saulah ini dibadai tang dibahapan kok manaren tekadon tani kajing ai setiwe pat turun balang ba kamha atau manaren brigade sabat ko hima takidon yang ini mission ba kaniru ka eksekutif berbajo ka himahi kalau muncul lam ruban ai ki kabala kot sadok ki nyom mulai lang tingkan lembaga yang siap mengesankan di ki mission di badan kot sabah kita himahi hendak kilale berpulong yang jengelang haman isno banyak keren kini jengesuk kenapa menerang kecuman yang himahi kenapa kan menton cukup kini dijerbat ba kenapa hilang penentang ya kejimi kejenggan jongka himahi mereka panggil terus ram case teman sikar lima penentang mereka ya kejenggan jangan terima di umur kita tak injak kejenggan ada ngilak man besok ada ngilak masuk ke ban ajar ini ban kami mereka hadir pengilayo kejenggan sok terus di kejenggan development kami yo penentang mereka nama bayangan di mengumumkan rumah bagi lakunya sebenarnya ba tahi bang omba kasyurai ni dari eksekutif dan yang kan hadir mengiladan yang kejengnya
ban isa rai ban form yang kan management board hak usnam arja khabwe te jing na jet usim thmai ni ka dei ha usnam arja khamre te ka ban ko long ada ki pat ba sisa kimon yang dengan management board seperti kamu untuk kehima ini balik kita punjab ya uman hak per ka jing jet usim rang ba cũng được phải bạc thì mình rửa thì phân chấp dan buron itu cũng siap ramah trong cái mà ada dari badan cũng kata kencing bom yang menjer nomor nadu ajar kadwe platform ya ini menarai dan Yusuf ada di pat nong nong trong cái mà trong ibar kowe ada ki tim hun dan tim suk yang ini ke jingkri kami trong cái mà các recommendation buat kila đi bắn penerem nak deh siap dunia dari kepen isya bagi pat iman ban iskana ban tidak kuat hirup bejingsu takim kuat syu makanan ban pun bini teruk keram apa kahiman ni nak tak kada ilarai kamjet ban ai jung jam kebadan buram yu siem nanti siem hau ajarkan real ban kung tak haron kita ijing shisha bala kedong hanen ni kerpat ru mo yaki bor badekmi yakni kakam pin di berpedang bahkan lomba kini kamlong macam bisa ni di tempat tempat juga berpilih berpetai senang ni ni kajeng ujar kasu kene konti di tu kena sing samlan ko kai ma ni bat atharai ba ka hima hi berkowe ka kermen bat kwa hi ya kajeng sut sai bagi kwa ya ka jeng ya jenja banwan yang kita ki ijenge namar ni lang tipsay hiru ba lada kalung nuno kani ka kies kanong kot nono apa dek jingile jongki lada wen no kita management board ne wen no yung CM ne wen no yung mereka kani ka kanong kot ti kami ka jinge pat ka jinja lagi kita pa ti kum ti kun samla jong ka himalang ren nani bakini ki ramba jong himalang ren beladon lang kani ka singiru ka jingwan lang jongki kani ko kolong ba ikwa ek jingsuk